How is it true? Oh, by the way, now you don't like I get the word. Mogokaganyi wa lona le mogaona wa rona wa setso le bophethagalo mme re lebeletse gore moetapele wa rona a tla re etelele pele tabeng tsena tsa molao ona o qetang go nyoloha o nyoela matsieng ke a gola le a tseba ha ke bua le hore ke bolelang ha ke re o ile matsieng o so hlaha o theoha o tswa matsieng molao o mme ka mantswe a makgutshwanyane ne ke re mohlomphehi Professor Nkosi Mahala ba phatlalatsi ba habo rona ke bana ba tlo nka taba tsa rona tsa DAP mme ne re kopa ntate o etelle pele ya leboha Comrade PT ke isema mehu komiti ya eso e kgolo ya phethaso ke hlomphe lona bo mme le bo ntate ba phatlalatsi ba ntse memo ya rona la zinela le nnete re ipuela ka ntho e le nngwe e kgolo ubani se khukumetso sa setjhaba se seng le se seng haholo pusong ya molao ya democracy ke molao wa motheo mme ha molao wa motheo o sa hlomphuwe kapa wa hlekefetswa setjhaba ha se na tshireletso ka lehlakore le leng e ka nna ba ntho e bitswang ka hore ke civic education thuteho ho utlwisisa hore na fele setjhaba re tshireleditswe keng mohlaupe ka nna ba ha ya teba ho lekana mme taba eno e etsa hore re se ra ba le matla a lekaneng ho tshireletsa sena se re tshireleditseng umbrella ya rona ke national constitution mme ditaba tseo re tlotla di bua mona ke tseo re tlotla beha pepenene hore ho bonahala mmuso teng o hlekefeditse molao wa motheo jwale le a tseba hoba rona re le Basotho Action Party re mokga o ikanang hara tse ding ka the rule of law mme the rule of law is the rule of the constitution e ka hodimo ho melao yohle e ka hodimo ho ditshia tsohle e sita le ho ditsi tsohle tse tsamaisang puso tseo tsohle di tshwanetse hore di qobele constitution le ho amohela ho tataiswa ke yona taba ena e tjena mimbaka re ithutile hore mafelong ana a beke Tonakgolo le moifo wa hae ba ile ba ya mane Madagascar mokeng wa SADC moo ba neng ba tshwanetse ho fana ka tlaleho hore na kgatelopele e se ile hakae tabeng tsa tlhophobotjha se re tshwentseng tabeng tseno ke ho ithuta hore tlaleho eo ba faneng ka yona moo e ne e se tsamaya le an act of parliament e bitswang ka hore ke 10th amendment
to the Constitution of Lesotho is in it came to see. Kebe Kinabimbaka. Mohawa, who is that is so much so, Malawam tell. Elo Kodisite 100. Get the money 85. Kaharo Malawam tell. Me if Anagame Kwaime Haro ya was so much Malawam tell. Mohawa Pili, Kidi Timana. Seu ha matlo apparamente a di fitisitse fela ka bongata ntho e bitswang ka hore ke simple majority e ba jwale ditemana tse jwalo ka kotlolo ya ho motloteng hore a di fe ntho e bitswang ka hore ke royal assent mme jwale e be di fetoha molao o gazetile ke mokgwa pele o mokgwa bobedi ke ditemana tse setetseng ka hare constitution mme tseo ka baka la bohlokwa ba tsona baradi ba molao wa motheo ba ile ba etsa qeto hore ha wa lekana hore ebe matlo a mabedi a parlamente a ka di fetisa e be di se di fetoha molao tsena o tla di fumana di hlaha tlasa temana ya 83 subsection 5A mme ditemana tse welang ka hare di lokodisitswe moo di kaofela tsona ka hare ho modikong hothwe ha di fitile matlong ana mabedi a parlamente di tshwanetse hore pele motlotlehi a ka di tekenela di etsetswe potso setjhabeng referendum mme referendum eno e tshwanetse hore e etsahale e seng pele kgwedi tse pedi di fitile ka morao hore di fitiswe empa e seng ka morao ho dikgwedi tse tsheletseng di fitisitswe jwale di ya potso setjhabeng ma mme ha setjhaba se di ananela jwale ke hona di tla ya motlotlehi hore a di royal assent e be molao ke ditemana tse laolwang is section 85 subsection 3A mokgwa o boraro ke wa ditemana tse laolwang ke section 85 subsection 3B tsena molao wa motheo o re haeba dihlomathiso tse welang ka hara modikong di hlonolofatswa ke matlo a mabedi a parlamente ka 2/3 bobedi borarong ya matlo ana a mabedi hore matlo ana a mabedi a dumellana ntho eo hangata ho thweng ke sufficient consensus ka hore e petse sekepele sa 2/3 jala matlo ana a mabedi a dumellana ha di le jwalo e ba sehlomathiso se fetisitswe ke matlo ana a mabedi a dumellana ka 2/3 ha se le jwalo se ya ka kotlolo ho tse hore a se hlonolofatsa empa ha o ka fumaneha hore sehlomathiso se jalo ha se a fumana
ka tumellano ka matlong ana a mabedi ka mokgwa o tshwanang le sona se etsetswa potso setjhabeng referendum jalo mo re teng ke mona molao mona o hlohonolofaditsweng ke Motlotlei jalo ka ha re bona kasete e se e tjhele ho etsatse diphoso tse pedi ya pele ho na le ditemana kapa dihlomathiso tse kentsweng botjha ka hare ho chapter 2 ya molao wa motheo. Dihlomathiso tsena e nngwe ya tsona ke e buang ka affirmative action for marginalized groups. Ditsela tseo ka tsona ho ka tsebang hore ho fuwe mekgahlelo ya setjhaba e bonahalang ka mabaka ana le ana e siuwe morao. Affirmative action for marginalized groups. Ke ntho e ntjha e kenwang ka hare ho chapter 2. E nngwe ke e bitswang ka hore ke public interest law. E fang batho ka bomong kapo ka boikopanyo kapo ka mekgahlelo tokelo ya hore ba ka ya makgotleng wa qosa mohlomong e le ho tshireletsa hona molao wa motheo kapa ho kenya diqoso tseo ba nang le thahasello ho tsona ho latela mekgahlelo eo e bang ke ditho tsa yona, public interest law. Mme ke sa tswe ke bolele dimba ka hore bobedi ba tsona dihlomathiso tsena intle BAP ya di tshehetsa. BAP ya di tshehetsa e sa thekeseng. Kona ke mokga o dumelang hore toka hore e be teng setjhabeng ho tshwanetse hore letsoho le anetse ho mekgahlelo e bang ka mabaka ana le ana e siuwe morao setjhabeng. Hona re dumela hore ho a nepahala hore mekgahlelo ya setjhaba e fuwe tokelo ya hore ba ka tseba hore ba ye makgotleng. Ndena public interest law ka mane ka Afrika Borwa kgale le teng ba ile ba kenya molaong wa bona motheo ha ba o rala ka 1986 bona bona ntse le siko e se ebetse magata ka mane ka Court of Appeal ba jwale hangata baahlodi ba hlang Afrika Borwa kana ba nahana hore public interest law e teng sotho mona di a e mme ke mehato e nepahetseng hore ebe e kentswe molaong wa bona motheo. E ba le bothata ke bona ha o qala o hlomathisa chapter 2 ke yane e welang tlasa section 85 subsection 3A ele ha ona boikgethelo isa taba eo setjhabeng ka potso e ka hodimo ho wena parliament. Jale setjhaba ha se o hlohonolofatsa hore na se rata hore nthena e be e kene ka hare ho molao wa motheo. Ha ona boikgethelo. It's not an option. You have no discretion on that. Na boikgethelo. Sanzobe taba eo e ye ho tsona
setjhabeng jwale setjhaba ha se hlohonolofatsa ebe jwale he motlotli o tla itekenela ebe karolo ya Gazette lekgatheng lena ha wa etsuwa jwalo mona Lesotho so molao wa motheo o hlekefeditse taba bobedi ho entse sehlomathiso hodima section 54 subsection 3 tabane le tsebang hore ba ba maila ba re parliament e fuwe 3% ya annual budget ba bang ga e hana ka nnete mme ntlo ya ba kgethwang ya e hana jwale matlwana a mabedi ha a dumellana ho metsana sehlomathiso sa National Assembly se re ka mokgwa o se ngotsweng ka teng the budgetary allocation for Parliament shall be through a percentage or a model to be determined by an Act of Parliament. So National Assembly hanne ho ikomita tabeng ya percentage. Ya ba re bile tabeng e santsuri. Iska ke nga constitution e o qoqwa ke Parliament kwa na le itse mona o tla ilawo. Ke National Assembly. Me ke position e o we like that compromise ha qetella ho fihletse ka mokgona o e hlahang ka teng ha molao o no tloa o ya ka ntlong ya mahosana Senate se bitla se hlomathisa ka tsela e the budgetary allocation for Parliament shall be 3% of the annual budget. Matlwana mabedi ha sa bua ntho tshwana bana ba re 3% ba ne ba re ayo sika ke Parliament kwa ne le fumane formula ka ya hore na Parliament e tla abelwa ditjhelete ho latela ditlhoko tsa yona ka sefoko seo ntho tsena tse pedi ha se ntho e le nngwe ka mantswe a mang ha hona consensus where still there is no two-thirds consensus on the matter. I like jwalo ke taba e seng e hloka hore kare e romelwe setjhabeng ka potso referendum. Matlo a mabedi ha a dumellana. Me section 54 ke yane e welang ka hare ho modiko o laolwang ke section 85 subsection 3b e reng yes ha matlo a mabedi a dumellana mme ka bobedi tumellano eo e hlohonolofaditswe ke 2/3 ya tabena e ka ya ka kotlo motlotleng hore a if a royal assent empa ha matlwana mabedi a sa dumellane ha hona boikgethelo tshwanetse ya referendum tabena re lekile ho itsisinya magana ka kamane ka ntlong ya ba kgetha hore hila ha ile mona snate se rometse ho ntlo ya ba kgetha taba eo National Assembly sa dumellane le yona hore he amende kapa re hlomathise sehlomathiso sena sa snat jana re sebedise standing order 64 ba standing order 64 se re dumella re le National Assembly hore re bele ka romelle nthena morao ho snat hore snat a go le hantle e bonena re ke keng ga fifana dumela
Re ne re dumellane jwalo hore ho tla tswa ka kgaloleng ha ba ha hlophiswa moifo wa National Assembly o tla tlisana ka mahetla le moifo wa Senate ho buisana ka taba e le hore ho tsebe hore ha re kgutlisetsa sehlomathiso sena ka national ka Senate jale Senate se tle se tsebe hore se dumellane le National Assembly moifo no be o ntshitse jalo ha re utlwa hore o ile wa nyopiswa re bile re tlalehelwa jwale ke Mr Speaker hore ke fumane boeletsi taba ena bile ke sa batla le hore nne di beitwe a ke ho thobisa nthena hore motho ya we signa ka thoko ho bona ke belaela hore lebaka le ne le ho sebetse ditaba tsena ka mokgwa ona o sa hlapanyetswang ene le hore jwale ho tatetse hore tonakgolo ha a ya Madagascar a tshwere Gazette fela jale le Gazette e nang le boqhekanyetsi wane jwale o so o tswile dipallo sa molao wa motheo Imbaga constitution ha e tshware jwalo ke se ke itse ke se kgukhumetso kapo umbrella eo bona bohle kaofela ba hemang lo phela naheng ena re tshabelang tlasa yona ha e hlekefetswa o hlekefetswa setjhaba mme ditabeng tsena tse re bileng ka tsona e hlekefeditswe mme diketso tseo di ka thoko ho molao wa motheo Section 2 ya Constitution the Constitution of Lesotho is the supreme law of the country, and any law or act which is inconsistent with it shall be null and void to the extent of the inconsistency. Molao wa motheo ona o ka hodimo ho melao yohle mme molao kapo diketso tse sa dumellaneng le molao wa motheo di nkuwa di se molaong ho latela hore na ha di hlabana le constitution ka sebopego se jwalo nda pele ke batlang ho etsa eno ha ke ketela ya bobedi gore bohlasa mona bo taba tsena di tshwarwang ka ona e ruta hore ha ona leadership mo hona leadership eba o so entse moralo wa hore na ditaba tse hlokang hore di sebetse ka sebopego se itseng re tla di sebetsa jwang ha re le mothating ofe re ke bontshe hore patantahadi yane e hlahang NRA e phuthetseng dihlomathiso molaong wa motheo ila ya arola dikoto tse tharo 10th amendment e leng yona ne re buang ka yona 11th amendment e leng hona ntse e tla le 12th amendment kgopolo e ne le hore 10th amendment e sebetsane fela le dihlomathiso tse tla itlhokela simple majority
jwalo ka ke boletse hore constitution ena le tse tla re tsena ke ka simple majority e be di a tlhonafatswa jwale e le 12th amendment e sebetsana le tsena tse tla hloka two-thirds ha 12th amendment e tla sebetsana le sa referendum mona ho sebeditse ka bohlaswa hobane ho ntse ho dumellano jwalo ho qetelletse ho sontso ho kenngwa sa bo two-thirds ka 10th amendment ho kenngwa sa bo referendum ka 10th amendment where was leadership is also e be tataisa hantle ha o etswa ditebase ke ntlhapile ya ho bontsha hore ba tsukang sephadi slept on the job ya bobedi ha o itumella hore o sebetse ditemana tse tla hloka referendum na molao wa referendum o so le teng ha re so be le referendum law ntse le drafting kwa empa hopola hore molao wa motheo hore ha o qala o thitsa temana tsena tse tla hloka referendum hang ha di feta ka mane ne ka matlong a parlamente pele ho kwetsi seletse di feta o tlameha ho bitsitse referendum ya re ba ha o so ka o ba le molao o tla taisa referendum ha o so be le molao o tla taisa referendum jwale o sontso o sebetsa ditemana tse o hlokang referendum tseo tshwanetse ke be wa tseba hoba tshwanetse ke be o so itse setjhabeng pele kgwedi se seletseng di fela molao ya bobedi na o budgetetse referendum hobane referendum ke dikgetho bana ha ntse o potso setjhabeng ke dikgetho setjhaba sena se a dikgetho na o beile tjhelete e tla tseba e etse hore dikgetho tse jwalo di be teng kale ke mona mo o tla amogela ditaba ka seposition o tsamaye o ye satakeng kwana o ithetsa hore e ka nnete se ke re fetisitseng tjena a theka hare ho yona ona le dintho tse seng molaong BAP e tshireletsa molao wa motheo mme re ntse re thetsana ka mahetla le mekgatlo e meng ya setjhaba e sita le mekga e meng ya dipolotiki hore ditemana tsena tse hlohonolofaditsweng ka bolotsana ka le di tsona di tsomulwe ka hare ho 10th amendment mme di tla tsomulwa ka diqeto tsa makgotla ho sebediswe ka thata ho seka 10th amendment mme ka le 90% di bile mosebetsi o motle haholo o re tshwanetse hore re o boulele empa jwale ko hore o tsomulwa ditemana tsena tse ke bileng ka tsona ka hare ho 10th amendment eno di kgutlela morao di o qalwa hantle di tseba hore di tle di tseba ho hlohonolofatswa ipapisitswe le dipallo tsa molao wa motheo mona ha re ho diwe bili kaofela re the offending clauses tsona ka nnete e ke ba ka nepo ho be di tlohelletswe
di ntse di le teng ka hare ho molao wa motheo le ha re tseba hore di kene ka fenstere di sa tshwanelang hore e be di be teng mono baneng ho fositswe dipallo tsa molao wa motheo. Ditaba tsa rona beng ba kae ke tsona tsena tseo re rerileng hore tlo di kota le lona letsatsing lena e sita le hore Basotho ba tsebe hantle hore na ho etsahalang keng ka molao wa bona wa motheo, mme ba tle ba tseba hore ba na le kutlwisiso, ba be le boikarabello ba ho tshireletsa seriti, the integrity of the constitution, e leng yona eo kaofela re leng batshabedi tlasa yona. Ke a leboha for moketeng. La utlwa hona ha re se re ithuta molao, re ithutela hona se emeng hulwa ke nako ya dipotso maka haeba di teng. Ke tla lakatsa hore re di ka re di tse tharo. Jwale e re ha o pele o beha potso ya hao o re phete hape hona ko yena mang ya tswang media and then ebe jwale o beha potso. Tla lakatsa ho panel ena tle di arabe le wena ntate re le bararo mokgahlelong mona wa pele. Mathapisi. Kgotso ya ka ho wena ntate Mahauto hore hona moteng o tswang re tla le solo disitswe agendeng ya SADC. Na o ka re ne re lokela ka hore ne re bisa ba ho re tshwio mo ka hore tshwio hona ba re thetsitse SADC ka ona molao o sa latelang constitution ya rona. Ke le bua le mtsola ka ke ya Thebela Mpa ke sebetsa 357 FM ka kgola ke tsa follow up hodima potso ya mme ko bona ntate Mahao ha le mona o bontsha hore ho bile le ho nyonyo ba ntate ho qetellong ya letsatsi hloyana qetella e saenela se bang hana dumellana ka sona kaofela ha lona ko kana bokotsi ba ketswe ha e se le mona naha ya Lesotho e ntshuwe ka hare ho taba tseno tsa SADC ko kana bokotsi ba taba ena e ka ba bofeng ke ya lebo le bona ke ya lebo ke tshediso mo tshediso la ke tswa ha di sa le bofeng potso ya ka e ipapisitse le hore ditaba tsena jwalo ka ha o thudietsa ka parlamenteng ka mane mme re utlwa hore o tsona di hloka bongata ba parlamente kapa o tsetsana ha parlamente ke hopola hona go qalang hlopho botjha hona le ba politiki bao ba ileng ba latwa ba le ho thwe hlopho botjha ke ya tswela pele ba ntse ba le siyo o SADC ka le ka hohle hore ba be teng tabeng tsena tsa hlopho botjha. Jwale ka jeno hona le ba bang ba maparlamente kapo e mong wa maparlamente ya siyo ka hara parlamente ka go hlola go kolla le bothatse bo dipholo. Jwale e le mona hona le ditaba tse ntseng di thobiswa ka parlamenteng kapa tse hlokang ho voutelwa kapa bona ho tshotlwa ke maparlamente e se bile kopana le yona ena ya hore jwale ka jeno re bona SADC e tshotswe Lesotho ka hara ditaba tsa dikgolano tsa dipolotiki e le hore e nka e ntlafetse na e ntse ke no tsa potso eno ka hore na ho fela e nepahetse taba eo e be ho entswe jwalo moo parlamente ya Lesotho ho ntse hona le sepolotiki seo ka kotlolo hona le bapolitiki ba dileng ba tshwere na dipotso tsena ha di thao ba beng ba tsona ba bararo.
ya tela mona ntapisi ona le go nepaetse Lesotho e be le tsile ka sebopego se le tsileng ka teng ka hare ho melomo le kapo le ditsebe ho tlileng ya salad ke kopa re ka le ka ene nda ntse ha ba ka kgetha ya da ke a leboha ne Mathapisi I actually Lesotho le ntshitswe dikarabelong kapo bodiseng ba SADC ke hore ditaba di a nepahala ka bolotsa bo menemene yana taba eo ya ho etsa smuggle molao o ba bile ba tsebang hantle hore o na le ditaba tse sa tshwanelang hore e be di hlohonolofaditswe e ne le bomenemene bo ilo thetsa SADC ka ho madimabe SADC ho ya mmuso fela ho no se na lehlakore le leng le tswang ka hare ho Lesotho ka mona tla supa mona hona le ditaba tseo le di patelang mme ka ha SADC e kgathetse ke Lesotho ya nka hore ka le digalo ba bonahala hore ho sebeditswe ditaba tsane no ba ka hara bileng ntho tsane tse ileng tsa etsa wa SADC e susumetse ho etswe tlhopha botjhang tse kang tsa bo mafapha a tshireletso di teng ka mono ka bileng so ha o le motho ya ka ntle ho naha ka kwana kapo o hla outer space jalo bona re bana ntho tsena ke tsena teng ho bona ho ya Lesotho le se le tla tsitsa di appointment e tla ba tse tla ba bona le tsone tse tla etswa ke di institution tse nepahetseng o nka ba e ka nnete batho bana ha re ba tlose tlasa bodisa ba SADC e le naha ba tseba hore ba itsamaisitse ditaba tsa bona re ntse re sa hlahale hetleng la bona hore zeletsa ditho tse sa nepahalang kapa tse etsa tse nepahetseng so SADC ke dumela hore e thusitse Lesotho ka baka le empa re re ke botsotsi bo makatsang bo etswang ke mmuso o tseba hantle bane taba tsena re di bile ka mona ka parlamenteng ha ka section 55 ya 54 ke bona hore na e tla lebisa kae mahlakore a mabedi bohanyetsi le mmuso ba kopana ha batho ba bope moifo o tla tseba hore jwale o buishana le moifo wa Senate o thetheswe bohadi ho tseba ho fumana tumellano mme ke sebile kana le menyenyetsi ya hore beng ba taba yane ya 3% ka snating ba morerong wa hore ba e lahle tabeng ya ho dumellana empa overnight ge se re bolela gae dipuisano tseno no pila tsa abelwa ka thoko se bile go bolelwa ke speaker ga hore taba ena ke sa batla lo ke di beitwe eba la ba ka re ke sa e bea ka mokgwa wa potso go se buise seng se neng se eme ka mona setho se seng se gabane jale setho seno sa bona gore na potso ka e buisa ka gale o batla ho itsa ho tswa tlase ruling ya speaker ga hore se ka ba sa di so go sebediswe ditaba ka mokgwa o senang seriti o senang honor ho etella pele batho o tshwanetse hore
with integrity. We are how much having. We are more with honor and integrity. Ilore kamoso ba le ba tsebe hore se buang kapo tsebe wang ka pele ho bona ke wena ke dintho tseo ba ka ba bang le trust ho tsona bana bana le basadi ba Yesu ba pusho na go makgotla thabang thina ka mona bomphato a bona sa ta ke batla hila a thele ne re fuwe boya mo taba eno e tla be se theotsi the degree to which they can be trusted by their counterparts. How was long will be done? Where the ability to you can have a social transfer living honest. Is it in good faith? Me with integrity. How I do it. In a second, I will see how to trigger Leah how that the ram. And I don't say, Sena Zawi Uchi the Kaposhai Vasara Billy, Hawa Malikaika. That's all nice alligator nonsense. Me, like I am, I can be pushing in it a little bit, Mr. Maguro. That thing I have some Senecan. As a Kamala on Traftiano no tree in Ebijan. Trusted. You not got trusted. As one gave me guy. Got lost 10 nonsense. Now I see how Ishebaba to the fashion organize Gimana Sansori. I go say Gimana Sanson like course. Make a look at him a own Havona, can I be Lufichel of Naguad? But to ban in Masansukusa by the Ganama put him back course. Said him so that carnity they have beyond us. So we Unalaba Kusuaven Kusangan Tweleway Le Babang Wanawagu Katungu Babang Bagan Cave de Babanji Matuna Babula Imamati Harena Tauro Maso. Shall I you put down to Gans Tumana? Two times Salamala Hopi. She will let to get in a país. Take a one answer so long to Ibi. Recapanya, our no Shigasuka constitution, but the constitution you and I did it. But only a moon or lick and a limb or mushroom. In Bahawana, we into a draft. So, I got the end of the me by the Kusa. Musanekona Angali Kiraisa, now or no let put chief justice to hold the law. Is a ring similar to Sutumuna, Gamola South Africa or like our nations. Navanga. Me, our stand is an asylum. Nali di reform capo, not a reform, past times of Babela Peloma, Babela Peloma, Tammy Baby. Yam, Hori Ibe, Hunali Mopolitiki. Ya, sing Ali Kamanini, Kamatamu. Kalum so Sibita and Letta, so nothing as top of the guys that means I mean, evening.
However, that is what the rule of law demands. So be it. So be consistent with the principle. Empa ke so fela go bona gore bana magadi phuno ena tabe ya kopo ya beili bana o sa se kgweding ya bobedi jwana ka fa ke kgwedi ya bobedi jwana a le go ntse o hena le taba ya beili tumelo ya gona e ne le gore taba ya beili tshwanetse gore be e sebediswe gale tsa pagameng e mongwe o treatwa differently e mongwe o treatwa differently nako e sa le telele ka pele go gona gore re fitlhele toka e senang mahlo nageng ena ya Lesotho Kgatlhego mong hape ha e go sa le teng. Nna ke utlwe- Tjhe, sentse ke le teng le tlile kwa ne re fela re nke monyetla hore ke go utlwe gore kgweding ena ya mafumahadi ona a reng ho mafumahadi ya Lesotho ke a leboha. Ha re utlwe ke sona setlhare sa gore nna be ke re qeteng ena pele e re tla ona o wa ba ya mafumahadi oh moetapele wa BNP ba media o ena ga ipolela ke comrade ambassador Nzolo ke tse hlokolosi haholo mme o beha ka pele ho lona e le moetapele wa BP ka ona e ka ba hantle ha re botsa dipotso sa ke a ruta mo ke le ruti ke hore re botsa dipotso
tse yang ho yena le ho tsa BP e seng yena e le motho haholo bane wa tshaba wa hlolwa ka hore ke mateng ha bua je lentswe la bona ke lentswe la BP ha se lentswe la hae so ha ra go ka tsotsa la dima o go tja le jena a BP e re le no we le no hlake hore BP sa me ka morao a isa mo tshika ditakazo tsa batho kapa ditakazo tsa hae e metapele wa yo tabe ngwa beke hore mola motheo ha o hlilefitso e ka hopola hore ke tjhaba se ho bone wa o bua ka batho ba Madagascar batho ba shwele ke batho ba ngole haholo ho lona se se nna motho ya o bua ka Palestina ha ke bona mokolo go se tsona bua ka o to o se wa Palestina ha ba ba mane wa ne ke batho ba haholo kana go nngwe mola ona motho ha re wa hlekefetso ka ona ha o so wa tletsa ntho e retetse ke na la binte ho la ho lona ka ke ntho ya mfunyana it can happen to you anytime o iphumane wena o le motho o so se tlo o le tsietsing mo la motheo o tlolwang teng bana ke sona tshegetso sa bona kaofela o le group o le individual kapa o le ka ona ke taba e hlokolosi ya ho lena hore mola wa motheo o ske wa hlekefetswa ka tsela efe kapa efe bana ha o hlekefetsa nna le wena rawane ngwana le a se tswale o ntso hlekefetsa ke bone ka 1970 ha mola wa motheo o ka thoko ke le siyo bona 1970 ha mola wa motheo o bua ka thoko di mogala mo tla maka ona ha o yo ka thoko fela diketso tsena di bontsha ho hle o bua ka thoko o motho ha o etsa go hlekefetsa ke hore ka go bua ka thoko wa ho sentela ba mpila le service by all hands la service takato tsa ga ke motho ka ona ke le BP a tira ke pati ya molao e hlompha molao o molao o biteng le batho ba sa hlomphe molao ba tla senya pati ya lebitso ka ona re le hlokomele gore molao ona motho a go hlekefetsa you might think into hore le wena o ya go motho but ke ntho ya haufi ya wena wa le Mosotho mme ya tika tokelo tsa gago le Mosotho tla go yena mo tsa tlhang Dr. Mshabisha ke lo tla ya ba fela ne ke ka ina pele bona ka da thelo go itse na go tsena ke le wa haholo ke gola le tshwarela batho ba ishe ka o fisa mara ka nna taba e go tsa ke yona ke taba e ile ya mzimo empa le tla go komedisa ha e go lwa go rena ha le mona na ha le Sotho in tshue ka hare ho community kapa in tshue ka hare ho dinaha tseo e be sa le dina le mathata o hloka botsitso ditabeng tsa tshireletso le tabeng tsa dipolotiki bale BAP le boela le khutla hape le re ho bile le ho hloka ponaletso tabeng ya gazette e go rena le BAP le re tabeng e le re sala ke ethetsuwe hobane na ha le Sotho e ntse ena le mathata ditabeng tsa tshireletso le polotiki ya lo na sana le mong o re kwa le taba yo utlwa ka eng fela di o mo fela e lo a o qetela mokgahlelo wa ditaba tsena tsa bona wena Dr. Mshabisha go ne bisetse na le sa tla una le thasello mafumane le mena ndate ke tla hotsa mera o kwezi tibetsa ha ba sa tsa hlausa ho hlekefeditswe molao wa motheo molao wa motheo ha o tsebe ho itshireletsa ha o tsebe ho ipuella o tla sireletswa ke nna le wena le ba bang
ka dipuo le ka diketso. Ho rometswe tokomane SADC e nang le dithetso ka hare ho yona. Ke nna le wena ba tsebang ka ditaba tseno ba tla pipisa ditaba tseno. Dintho tsa so re di ka mokgwa o nepahetseng. Ana ke phati ya mema ha di eng ha o netjwe. Sanzo o netjwe ho etse dintho ka mokgwa o nepahetseng. Mme mohlang re ba complacent le ha re bona hore dintho ha di a etsuwa hantle. Ya ba re roba leihlo. O tsebe hore we are becoming partners in the commission. Ya ho se hlomphe molao wa motheo. Seo ambassador na se bolela mona gore ka o fela ha ro na le bikarabello ba o tshireletsa molao wa motheo. Hobane molao wa motheo ke ona o re tshireleditseng, o re fang ditokelo le maikarabello. Ikolla moo ha hona parlamente, ha hona mmuso, esita le makgotla a nang le tokelo wa ho ara hore amoha ditokelo tsa rona tseo re di fuweng ke molao wa motheo. Makgotla a tla o amoha tsona a ipapisitse le hore na molao wa motheo o di tingwe ha o le jwang. So kana le dikarabelo boholo ha ke kala mona ke la ka re mohlomong civic education le setemone e ka nna ba e be mo bo tlase haholo ho setjhaba se sa tsebeng hore na molao wa motheo o a so mme ke sona se sa tsona se o se ke ka hona le mo ho etswang dihlomathiso dinthong tseo batho ba neng ba rala molao wa motheo ba ile a fumana tsa bohlokwa haholo. Ebe ba re sena la parlamente e ka ba ya etsa qeto. O sa tsho go botswe beng ba molao wa motheo le setjhaba. Jale ba tle ba re jale ha ba itse wa tsebana he hore ditukiso tseo ba di etsang mono ke tsa setjhaba. So ntate ha re le Lesotho ha rona botsiso ha re tshwa re bile re thabetse hore ka hare ho amendment ena ya 10 ditaba tsane haholo tsena tse sensitive tsa the security sector ka le di sebeditswe ka hare ho 10th amendment mme ka go tsofala re dumela hore tloa mona ho ya pele ditaba tsena ha di sa tla hlola di etsa rata go tsofetse ke tabe empa jwale ena ya ho tswa molao wa motheo tlase dintlheng tse itseng ka santse hore re iphubule ke ka hona re itseng ha re re ho qhalwe bileno kaofela re ditemana tse sa sebetswang ho ipapisitswe le dipallo tsa molao wa motheo di qotsule di tswe ka mona di o sebetswa botjha di tseba hore di feta